Sekango Tiprala ne demand khlaine do kamawi thangbaikha IPFT tabuk ni hafang by alliance jotango Tipramo thabatabuk edisi hafang gotango fiaba tabuk ni manthai manyako sangrungshala rajakor agulini press club kaisa koktham panda khlaiwe okogna saka Tipraland statehood demand committee ni chairman Agur Debarma Party Munati Koksanani Tangai Tipraland Statehood Demand Committee ni Chairman Agur Debarma Saka Laitanai 2009 Bishiwa IPFT Border Tipraland ni Demand Sanai Taboke Kamawi Tangbaika Abu Haikena Tipramo Tabo Edisi Hafango Tongo Tabok Pano Tipraland ni Demand Te Tiprasa Lukurone Mante Shoktai Manya Kohanai Jeng Tabu Statehood Demand Committee ni Ungi Kok Salai Tongo Ani Logi President Omilo Debarma Tongo Japu Tongo Angkai Chairman Tan mai chừng tini atum ngani na chung nui nei cha 2009 IPFT bo Tipraland len nui movement thlai borok bangmal ya bolo BJP bai 2018 sarkar thangma ya bolo a ADC ni alade standing bung totally tuyo kotori rohaka tai khorsa phayuka ekusho Greater Tipraland, Greater Tipraland bo tahu kemai tangka. Oma hai kini mangga sung thok dak sini bino, sini sung bisa ke agi IPFT kelai tungai, sini bisingo tahu boros asuk kaya ko sini bino ide berma bobo, angbo, sung sini kaisa Norway kok sama ulo, kok sama ini sung tamu kaya next sung abu kaya bagai sini sung wantu. Rajakor agule nisimi pranab ni kokthum chini khorang